urakaniraswa cyane mu buzima bwatwe bw'abana bawe. Urakaniraswa muri twebwe twahise muri samu ryo hagati ya saa 9 ya saa 6 na saa 9 tugahitamo kuza kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu. Mukamanya guhora ku ngoma, we mwigisha mwiza w'ubuzima bwacu, wewe cyitegerezo cy'ubuzima buhimbaye. Icyubahiro. Nta kintu na kimwe twaburiye mu rukundo rwawe, nicyo gituma tuje kugushimira. Ntabwo tuzi uko ubigenza, ntabwo tuzi uko bitunganye, ariko iyo tukuganiriye mu ibanga uratwumviriza kandi ku mugaragaro ukaduhuza n'ibyo twagusabye. Uhabwa icyubahiro. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo niho turi gusengera ubwoko bwawe. Turaciye bugufi ku bw'amaraso y'imyanda yasheshe igorogota, kugira ngo twese ibicumuro byacu dutabagura amarangamutima byose, tubone guhabwa umugisha n'ubuzima bushasha. Turagusabye ngo uduhe umugisha kuri munsi wa 196. Turagusabye ngo uduhe imezagiro kuri uyu munsi wa 4. Turagusabye ngo uturinde kubabara, utwagura imbibe cyane cyane muri iyi minsi 69 dusigaje mu mwaka wa 2025. Duhabwe urukundo n'igikundiro, ibyiza byishimo n'ibyiringiro. Turagutakambiye ngo umutima w'umwana azabane natwe, azaduhoza imibabaro, adutandukanye n'ubukene, adutandukanye n'abarozi, adutandukanye n'ibyago, adutandukanye n'ibyaha, aduhuze n'umugisha twagenewe nawe rudasumbwa, Mana imundende mu butatu bw'Imana. Mana mutima mwerana ngabire twahawe ivuye mu kanwa ka Yesu Kristo kandi kava mu ijuru, kazi kugira ngo twererwe mu byo dukora, tunezerwe kandi dushimwe n'Imana. Turagutumiye ngo uze ube muri twebwe, ubane natwe kandi ibyo byose dukeneye tubihabwe mu ijambo rya rudasumbwa. Tugutumiye ngo imitima yacu ice bugufi yisuganye, tugutumiye ngo ubuzima bwacu buhabwe umugisha n'Uwiteka, tugutumiye ngo dutete uruguma kuba y'ubwoko bwose, tugutumiye ngo ineza y'Imana igaragarire muri twebwe. Urakoze kuje kugira dukire, tutabagwe, tubohoke, dutete uruguma. Urakoze kuje kugira ngo duhabwe umugisha n'umugwiza. Amen. Tugire Kristo bakundwa wa Mukama, tabaye kase muri umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri hagati ya saa 6 na saa 9. Iruhande yuko twabonye inkingi 9 ushobora kugendera ko ugahorana ubwibutso mu bwami bw'ijuru. Nabahaye ibintu 10 bishingiye kuri mwene Sirake 25 guhera ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'10. Niwe uguhitamwo neza ugafata imwo inkingi imwe. Sibyo murazi ko ari umwanya wa saa 6 z'ijoro tuza kwakira isezerano rishasha, kandi isezerano rishingira ku Imana yagushiriye ubwe n'ugikurikiza ugire icyo hawe. Rero iryo zamu ryabaye hagati ya saa 3 na saa 6. Urumva ko akurikira iryo hagati ya saa 6 na saa 9. Nuvuga rero toramo inkingi imwe ikubera iki? Ikubera gakoni akabando kagufandikiza gushika ugeze ku nkinzo y'ubuzima bwawe. Twabonye ya mbere ko ari kujandajanda mu bana bawe, no kuvuga kubaho wisobanukiwe kubiriki, kuko icuru uyu munsi niwo mutaye w'ejo hawe heza. Icya kabiri kwizigira ububasha bw'Imana. Icya gatatu gukoresha neza amarangamutima yawe. Icya kane gutunga umutima unyutswe
icya gatanu kwirinda icitwa inabi, icya gatandatu kuyoboza Imana inzira zitunganye, icindwi kumenya gutandukanya inabi n'ineza, icy'umunani kubaha Imana, icy'icenda gutungana udashingiye ku bigaragara, icy'icumi ubudahangarwa no kuvuga guhagararira agaciro kawe kutajebajeba. Kutajebajeba nicyo cyasozereye. None rero imbere yuko rero tubandanya mu bindi umwanya nabwiye ko hacakurikira isengesho ryo kuguruza ryo kudebloka ryo kubohoza imigisha yacu, prière de déblocage. Ariko rero buriya uko abakristo musenga uko musengerwa mutigishijwe uburyo bwiza bwo gusengeramo uburyo mu wabuhombye, kuko iyo wigishijwe ugashira na application ugashira mu ngiro ibyo wigishijwe wishugwa vuba. Kubera iki? Imana igihe cyose usenze uvuga ngo waravutse warakoreye naka waragize udashingiye ku rusaku rw'ibigaragara utazi iyo byavuye, ukaba ari ubuhamya bwo muri Bibiliya. Imana irakumva, Imana iraguteturura, Imana irakunezereza. Ubundi iyo ugomba kwiga gusenga isengesho ryo kuguruza imigisha yawe yose uwagenewe, ushobora kwisunga amajambo y'Imana ahantu hatandukanye. Mugabe babwiza gusomba wisunze ijambo ry'Imana ryo mu baruwa Paulo yandikiye Abakolosi, cyane je ku buryo bw'umwihariko nkunda gukoresha ubuhanuzi Izaya ikigabane c'icenda. Ubundi umuhanuzi Izaya yaraje arasanga igihugu c'Imana cyari cyaragenewe umukiza, cyari cyaragenewe ubwiza, ariko ntibari bafise ko impamvu zitandukanye. Arabwira ngo igihugu cagendera mu mukorane cyarabonye umuco mwinshi. Iruhande y'uko uri umwana w'Imana ufise amashimwe muri wowe, ububasha bw'Imana bukorera muri wowe, banza urusesangura amarangamutima yawe, ubwira Imana kuyikunda, ubwira Imana kuyishaka. Ndiko ndabwira umuntu asenga yuguruza imigisha yiwe, ubwira Imana kuyikunda, ubwira Imana kuyishaka, ubwira Imana kuyikeneye, ubwira Imana ko yagize neza, ubwira Imana ko donge kunina hazimana. Burya kunina hazimana niko kuzura umutima mwiranda. Yivuga amajambo atunganye, amajambo mazima, umutima mwiranda yihutira kuzura ubuzima bwawe. Icya kabiri uca witandukanya n'icitwa icyaha, kuko kibyara icyago. Ukitandukanya nyene n'ubwo buzima abubi, kuko Bibiliya iravuga ngo igihugu cagendera mu mukorane carabonye umuco mwinshi. Byumvikana ko wirukana umukorane ugahamagara cyangwa ukihuza n'umuco, ngo ababa mu gihugu cy'umuzimagiza w'urupfu umuco warabasiyeko. Nuvuga nawe umaze kubitsimbataramo, ubaze kubibamo, umuryango wawe urasambana, baraborerwa, bariba, barabesha, nawe nuko umubyeyi ishushu nawe uri gakekya. Nukuvuga nawe umukorane mubamo mugenderamo ushobora guhera Imana ishobora kugukurako. Muri ico gihe iyo umaze kubona ko Imana ishobora kubigukurako, uramenya ko ishobora no kukugwiza, sibyo? Ukikura muri uwo muzimagiza w'urupfu, ukikura muri ubwo bugomba, kurikura muri uko gute ikibanza gutinzira, ukikura muri iyo mibabaro, muri uko kwigunga, muri uko guhererwa, byose ukitandukanya nabyo. Iyo rero umaze kwitandukanya nabyo, kuko ibyo nibyo bizana icyaha, ushugirane uca utangura kwinjira icese mu gushingira intahe Imana mu gusenga, ubona ko wamaze kuba hejuru y'igisoko kibi. Namwe utangura kujandajanda kwinjira ukitandukanya no kwijigwa, kandi ukihuza no kubaha Imana, ukitandukanya no gutukisha izina ry'Imana. Muri ico gihe Imana iragusubiza ibyawe byariwe n'inzige. Niho izavuga ngo mugenda mutarika mutamba mu mayaya, onga bariko baragirane baratandagura ibinyagano. Byose rero umaze kubikora, ico ukora ni igiki? Iyo umaze kubikora uca ufata icemezo, impamvu ya nyayo yo kuninahaza Imana. Ukavuga uti impamvu ntashobora kuduka mu kuninahaza Imana nuko mfise ibyo ndayisaba. Ari igikirara cyawe ciza cugagwa nuko udafise ukuri ko gusenga.
ugasanga urasenga muri rusangi mugabo ntufise ikintu cyo kuri uri kurusaba Imana urasenga ukidiri bayobora uko mama ko na Kristo ni muzima bayobora uko abigisha by'ijambo ry'Imana bayobora muko ubundi Imana irashaka ko uvuka ukadudura akarorero urabwiza kumenya kubwiza gusengera ubuzima gupfa igitabo c'imigani igitabo c'ubwitonzi kavuga ngo Imana ntiyemera urupfu ngo dupfe ubundi urupfu rwabaye urupimo rw'imyaka myinshi ngaha kuri iyi si mugabo natwe twarugize hamwe ry'ubuzima rero mubyumve ko muri iki gihe twinjiyemo ubwirizwa gusenga ugasengera kubaho ntupfe cyo ni cyambere cyakabiri ubwirizwa gusengera urukundo muri wewe no mu muryango wawe w'amaraso n'ubumuka kamere icyagatatu ubwo ubwirizwa usenga usaba Imana umugisha kugira ngo usahirize icyo waremewe hari abantu mubayeho ari kurya ari kunywa ari guca amafaranga ari kugirane bigahereraho mukimenyana n'indazanye icyakane ubwirizwa gusaba Imana umugwiza bike turafise ko n'umwuka wazima n'ubutunzi ariko saba Imana umugwiza icyagatanu tubwirizwa gusaba Imana igikundiro ibyo rero mutarabimenya ibyo musaba no kuvuga murushirizaho kwangirika mu buzima bwanyu icyo gisabisho cyukuguruza imigisha yacu yugariwe ahantu noheza ngo bishobore ibi byose barabigenewe icyagatandatu ukabwira Imana kukeneye gukurwa ko imbibi amakarande abanyeshari mugabo rero nawe uratera intambwe ugaca ku kagozi kongo nimba wahora uraguza ni ngombwa utera intambwe uca ku kagozi utora uwo mukasi bitwa ubutonganuke bw'ibiganza byawe imibereho rukristo giza gusaba Imana uti nta mukristo ahohoterwa nta mukristo ananirwa nta mukristo amaramara 18 ubwizo gusaba aho address Imana ikintu cya mbere gitanga ni address nta muri kisitu adafise address inzu kugira aho icicenda kuzura umutima mwiranda iyo udafise umutima mwiranda ibintu byose uwo biyangaza kandi warinze uciye ubwenge ubwiza gusaba Imana ibyo kurya n'ibyo kunywa utabifise ubona uryurushe unyurushe saba Imana igutabara ureke kwanjanjwa ureke kwijajara 11 gusaba Imana kwinjira muri iki gahizana mu masezerano icicumi na kabiri gukurwa ko indoto mbi iri jambo gukurwa ko indoto mbi sibyo Imana iguhuza n'abakurotorera bagusengera ikagushiramo umwete nawe gusenga kugira ngo utere intambwe ugere ku nzozi nziza icicumi na gatatu ni gushitsika ku nzozi zawe icicumi na kane kongerwa inkomezi icicumi na gatanu kugira uburembo n'itoto mu mutima wawe icicumi na gatandatu kubikire mu bishasha ibi bintu rero unza gusanga gihuye na cagitigiri indwi turiko turakora mu kinama kuja gusanga ari mu guteranya gatandatu nyuma nimwe rudende gatandatu umuntu buzema nakindi cyatumye mitamwo ibintu 16 ibintu 16 nibyo wisunga kugira ngo umenye ishengesho ryo kudebloka imigisha yawe ico igizene ico bishingiyeko ibi utaramara kubizirikana ibi utaramara kumenya birakumanitse none rero mumenye neza ko Imana atakenishingira ko bidukeza no gutonganuka bw'umutima no kuvuga ibisabisho n'ijambo ry'Imana hamwe n'iki ubutonganuke bw'umutima hamwe no gutonganuke bw'ibiganza nambara ushaka kutabagwa namushaka kunezerwa wige gusaba Imana usaba Imana tingo n'abantu ngwino mbohora ngwino umugisha ngwino ndenganure ngwino nezereze ngwino
dutegereza gusenga kugira ngo duhabwe imigisha, turenganuko, tunezerezwe, duhumanuko, tugarurirwa amahirwe, duhabwe umutima mushasha, twuzure n'Imana, twezwe, twemererwe imigisha mishasha, duhabwe ibyo twari twarambuwe. Dutegereza gusenga kugira ngo tube bashasha muri Kristo Yesu. Ibintu bimenye ukamenya uti kugira ngo ushobore kuguruza imigisha yanje nitandukanye n'abamuzi n'abagushe n'abaruzi, uzobuhiri bwiza bw'Imana bizaba byamaze kukugera ko nta nkeka uzoba uri umunyamahirwe. Uko niko tugiye kuza turukuruza ikirere ciza ku buzima bwacu. Dawe wa twese ubwagiye mu ijuru, ni wowe Mana waduhaye ubuzima turi muri uyu munsi. Turagushimiye kandi turaguhaye icyubahiro, ariko kandi turakwiragije. Icacumi cyiza mu gihe hagati ya saa sita na saa cyenda turi kiguherejanije umutima ukunze, umutima ushima, umutima unezerewe. Dutabare Mwami w'abantu, dutabare Mushobora byose, mu izina ry'Umwana wa Yesu Kristo. Twugurirwe ikirere cyiza cy'ubuzima, dukurwe ku inzitizi zose. Tunezereze, tugirire neza. Umwana wa Yesu Kristo aduha umugisha n'umugwiza. Mutima wa mweranda azaba muri twebwe, ugurira ikirere cyiza ku bakobwa bihebye, ugurira ikirere cyiza ku bahungu bababaye, ugurira ikirere cyiza ku bagabo batakaje agaciro, ugurira ikirere cyiza ku bagore batakaje akanovera k'ubuzima. Duhezagira uduhundi umugisha, udukize ingwara, tubohore, utunezereze, turinde kubabara, utwime ibyono. Mu izina ry'Umwana wa Yesu Kristo duhawe umugisha n'umugwiza. Turatetuwe kandi turishimiye ubuntu bwawe, turishimiye imbabazi zawe, turishimiye ububasha bwawe, turishimiye ubudangagwa bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo turamunyamugisha kandi tuzokwama turi wowe. Amen. Yesu, wowe mwungere mwiza, Yesu, wowe witwararika intama zawe,